Nakon primopredaje radova koji su izvršeni u ponedeljak, predsjednica opštine Anka Simin Damjanov zajedno sa svojim saradnicima obišla je renovirane i adaptirane prostorije u školskom objektu izdvojenog odeljenja Olga Petrov u Barandi. Realizacijom ovog projekta, škola u Barandi je dobila novu trpezariju za užinu učenika u prizemlju i nove učionice na spratu i tavanskom prostoru. Nakon obilaska, predsjednica opštine izrazila zadovoljstvo realizovanim projektom i istakla da je ulaganje u obrazovanje i decu jedan od prioriteta lokalne samouprave. Uradilo se kompletna rekonstrukcija prizemlja, sprata, odnosno zbornice i gornjeg dela, da kažemo, nekog tavanskog prostora. U ovoj školi smo sada dobili trpezariju koja je bila preko potrebna jer učenici nisu imali gde da obavljaju užinu. I kompletna sredstva obezbeđena su od strane Uprave za kapitalno ulaganja AP Vojvodine. Koristim priliku da se zahvalim pokrajinskoj vladi koja nas je prepoznala, jer mi ovakve projekte iz našeg izvornog budžeta ne možemo da ostvarimo. Ulaganja u obrazovanje i u našu decu su od krucijalnog značaja za razvoj našeg društva. Ovo što je sada urađeno za našu školu je od izuzetnog značaja. Svi smo presrećni, bit će funkcionalno posebno za decu i njima će olakšati njihove školske dane, nama kao prosvetnim radnicima. Školi je uvek falila jedna učionica i falila je trpezarija. Sad sa ovim projektom koje je opština uradila za našu školu i hvala mnogo na tome, mi smo sad to konačno dobili. Vrednost projekta je 31,4 miliona dinara, a finansiran je od strane Uprave za kapitalno ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.